دما تخوش به راستی جی سر متخوازن از بکن چما هتانها چاودریه که وسا باش لناوا سوکه تنه گوگ دما دلار دا که ادی نرخ کلو پلانجی بره دا که هروها ویکشتت پرسن سرا بریا نها نرخ چاوابون نها دروژا نها ده گوت ناوا بازاریه نرخ کلو پلان بچرنگیه کرم بک بله آراس سلاف جبوتا و حمو تواشفان رونایی تیوی آراس بریکو از بحثا کلو پلان بکم از اینها دوان کلیان ده بحثا دلار بکم کنها دوان کلیان ده دلار چقاسیه کو گوری مجی صرافا جی پرسی سیزده دیه دلار بری حرتشتی لی کلکوی هم به امبیجن دلار کدات که بهاد به یعنی هم داد که و راد به لی کلکوی گلک امبیجن هم فیکی هم خضره سبزوان تش دانا کبن يعني وقت خادمين نتنا بيجن سبزوانجي بكينك آليد مثلا تشكن قالك تشتيدن جي هنا هين وقت خادمين لا أزنها تخازن بالي بكشين بسر خضروان يعني سبزيان هم جي فيكيان نها گوریکو ما لورجی پرسی دوا ناویس و کده از نها لکورنیشم سوکا پنجشنبه یعنی بازار پنجشنبه کلفر ما پرسی بره بعجان صور بده هزاری بو لنها بویا 8000 يعني بركنك هناك تشهاتن ارزان كرن يعني شغل 10,000 كيا 3000 لالي كدنجي ما برسي هم امبيجن بري بعجاني رش تغاسي بون 8000 بون نهاجي بويا 5000 يعني هناك فرق جداهية وهي يعني ام بيجن فانتشي وام بيجن هناك تجدا كتنا علي كدن بطاطا بري 8000 بو نها 6000 يا دالي كدن جي بيفاس بري 6000 بو نها 5000 يا باميا يعني نها تشتين هافينه يعني تشتين سركه اف لازمن باميا کیلوی 45 حیا 5 بو نها بویا 25000 لالی کی دنجی خيار هبو خيار بره گوریکو او ناد بیجن 8000 بو ل نها دکتیا 4000 هم آلی کی دنجی مرود کار بیجه فیکی جی هنه نها گوریکو او ناجی گوتن گوریکو یعنی سعر وان قسن دست مده فيكي بري زبش دم دست بيبكي جبر نها هافينا هركس سباغا بنيرو بإيباري ب يعني زبش دخون نها غوريكو أو ناقوتن زبش بري بحيش حتى 10,000 بو كيلو لنها بويا 1000 وحيست حتى 3000 لالي كدن آلی کدن کرز یعنی اوجی تشتین فیکین هاوینه نه بره 15 حتی 15000 بون ها بویه 20000 يعني هناك تجي بهابون أراس يعني موز بري ب 12-13,000 بونها بوي 14,000 قارس بري 5,000 حتى 7,000 بونها بوي 6,000 از كارم بيجي ماراس يعني هناك تشت بكي هناك آلية خضرة يعني سبزة داكتنا هناك جيجي فواكهنا فواكه جي هناك بهابونا هناك داكتنا از خوازم فر هناك نيرنا بقرم راسي أراسكا او ناتشد بيجن كسين گو فروش كارن او بخوا دست بكي دما خوش به صعب خودش ترازي صعب نها جمرة بحثا بقشتي روشا فروتني بكا هون تشاوا زحمت يادك شي نخوانيا عم بتشكي زحمت كيجا آلي ده زحمت يادك شي آلية أسعارها اسعار مثلا ها هون تشخاصي اسعار بقشتي جارنا بهاد كرين جانا مرزانجي دكن حسب وسر رزق دمينا براني تشتي خوا مثلا فيكين تشتي هونش كرتن يعني ج سوري يعني دربي سوري جوارتي والله بشكل عام نظام جارنا بشكل جدربه جيتي وجفرجي اي فرجي هنا ج رقتي ج حمصيتي
نها جالیه را قوانته ارزانتر یا بهاتر یا چوای جوان داره ارزانتره براستی ارزانتره جوان داره وقتا دب جدر بته مثلا بیج جالیه کردستان ته جالیه دن ته وقتا جسینور در باسی ورد کن او نه سعره و چوانه خودی از نزانم وینا خامه والله مشکل جانا اسعار نخیانه جانا بعد کرن جانا مرزان کرن جانا مزوريتين ام زوريت فروشيجي چما زوره مثلا نادن ما سعراكم بخوازن ام ددن نادن ام زوري جين فرد من خلق ارزانيه دغره كان ام چاو بكم نزان بخودي سرچايم قاعد بله راست يعني هناك غازن جوان هنا بفي عوايد بيجن يعني بزورتين وهناك جنادن لجوري اسعارك وفروشكار دخوازن جيجبوكو اليكاري ج ملات ربكن از خوازم هناك فر پیامی دبگرم فروشكارا دسبك دم خوش به انتخازن و دسبك ناس بكن ها هونو فروتنه چاوانه خلقتين دكرن چجوره دبيجن هم طيبات كا كرم كيف عليهم هناك نيرني تبقرن اهلا وسهلا سرج عضاء والله بتصاغبه اي والله وك انا كا يعني عالم خدم عن شيء هذا تبي مثلا فايرو كيلو كرز مي بازده اي بوارتنا جو كيلو كرش خور بكره تبي بازده بي بهاي فاي د كيلو سواره ب 15000 مفكري فقيرنا بي بهاي يتنا ايرو عالمي بعصرين ورقاك بوارتنا نها غوريكو اوناد فروشن وا هون شو خاص مربحي خود خنسر ده مثلا جمله الله وكيل افرس مالي واد 12000 مكريم مسيح 1000 افيت يسر فلينا واو كيسي يعني حزاري يا بربح يا ناربح وجارنا خساره وجعدا يقول تافيجن فايا في ايرو درو جاز فينات شغله سواره بششوني فاسر نها برانيه تشتي خوش كورتينن خضراء فواكه تشتن يعني جمله ولا مفرط سوكا خضره هي مش خور بسوقنا يعني هنا من كان تشتي باش بكرن بهاي احتمال يعني من سواره جمله سواره ب 14 15000 الو فاي دي كيلو 15 نار الفر يا اختي قديم عندي عالمي بوها ايش ما بقروا دركه داخوازا واشكي هي قافتش يعني رغم كو دولار جي هناك دات كفه داخوازا واشكي هي اختي داخوازا مكايرو بضاعت مثلا يعني دولار دات كفه بضاعت بالانتردبه شما بنينا وشما ولد تجاري مزنن يعني كاشكي ام نمازان ام خبابيجن كي ام خبابيجن معلش فا محلك مو منظفات هاي عدم المؤاخذه بدولار هذاك رمز بسوري دفروشن والله دو زبونك هاتي جنبت بفاي مسائل اوتوماتيك مبدا هاكريه طيب يا اخي كامل بتشقي سي فروشن ما بتشقي سي بكرن ام هرنكر ام بيجن كي ام جازن امرن من الاخر رس مالي من 4 مليون شبو 10000 يا 10000 جيب درو جازه بي بشغل والحمد لله ان شاء الله دنگی وام بگی جی پی وان دیدار کو زودترین دم ده اف تشت چهار سر ببه راستی جارس مرود کار بیجه یعنی گوری کو فروشکاری کو الورجی دی بیجن و لگوری گل جی دی بیجن یعنی بگشتی دی سوکا ده بازاران ده لپرسین جه کو بپرسن دوی کو هنک تشتن ارزان ببین باش ببین گوری دلاره لی اف لپرسین نایه کرن یعنی افتش كيما يعني زحمتي تك شاندد فاليان تجبوه جي هم فروشكار جي نرازي بنا خود ددن نشاندان هم جي قل جي نرازي بنا خود ددن نشاندان دبي بوهاي ام نكارن بتايبات نها روجاوای کردستان د آلوزیه که ابوری د درباست به جبوی جی اف زحمتی کو تیر درباست بن د خوازه کو گل روجاوا دبن زخت کی درباست بک تایبات هنکتش کتنه دست حکومت دمکیا شامه د جی یعنی چه عالی دری سینوری به چالی هنکتش تن ابوری به جبوی جی اف مجار زحمتی تکشاندن یعنی گوری کو فروشکار جی هنک نه خوانین زمان و هنک ناراضی بونا خوش آنین زمان ام هنک نیرنه دنجی بگن بکورتا یا من نیرنه هم بگن کاونا دبین چه نها دست بی که دم خوش به هون تو زبشا و هم عالی که دن کلک آجی دفروشی که اسعار وان چه وانه هون چه بیجن والله اسعار بونه خيالي اول يك خیالی وقت چی یعنی چه وای اسعار قش بوها بويه انما كارتشكي بكريخ اینها دلار داکتی گرگ اینها داکتی غاليه داكتيه بلند بشتا غاليه تدرت هر ده بنزينه داكر اول تشت
تهر بنزینه داگه و نه دلار سیزدایی و اشتر 15 و 16 حساب که بنزینه کاف کچلو بو چه بو کا دلار داگه دی تهر پاکت کی بکره اول تشت سر دلار نو داکت بیجی هن نفس سعر کفنه بدته وزيادة ترشي بويا تهر غيري ولو تهر بنزين تنية تهر بنزين غازية بسيزده و 14,000 تهر شرعات بين واب 16,000 افشكورتينن دخوازا و چیه جکی دویک و افتش چاره سر ببین مش زودی مصناية يعني ايه مسؤولن ايه مسؤولية فرد في محاسبة وابكن يعني فقير استحملناك يا اخي يعني قنيني انا تقيني اولى بك التالية فجرة استحملناك فقير استحملناك ايه تير نغم ماواي يعني دولار بلند بداك بنغم ماواي ايه ما بايدهم سر سوري شغلن يعني ام شغلن قوت يومي ام درم مالي او مصروفات مالي ام دينم تمشن يعني دا خوازيان مسار داك ولو چين هابه ساعت خوش بله آرس بوی رنگیه مرود کاره بیشه خلک بوی آوایی دخواست که یاده ام پیام تجی بگره نهات هاتی سوکه دخواست تا چیه تا اسعار چه وادیده دخوازامی گهما ملت خودی و آبسترینی و وی غلی سر ملت برد اف دخوازامن و هو برا هم ساق بن تعالق بچنی تعالق اف دایک به پیام کی کورتایی دا راستیجی بکی هر کسی کو تماشا کر جوی دایک ایش و زحمتی گوداری کر گو پیام کی کورت چه پیام گوداجی راستیجی خویای یعنی گلکی زحمته مصروف هم مالی کدن که تشتی کو او ناخو پی بقدینن پره آلی مادی ده بلکی کم جوان را تدایی هنک جی نکارن مالبات هنه نکارن کار بکن آلی کاری بان را تنه جبوی جی دوان آلیان ده گلکی زحمتی ها دکشینن هم فروشکار جی گازنان دکن هم خلق جی گازنان دکن بتایبت داخواز اوان جی بازرگانه یا تجاره یا کو افتشت زوترین دم ده چهار سر ببه جبر دلار داد که به نها مرسله دلار هی نخویه یعنی گر دبه گداد که یعنی دوه زوترین دم ده هن مجار ورن چهار سر کن چجالی سبزان به چجالی فیکیان به چجالی وکیدن تشتی کو راستش خلق پیجیان خو دبار دکه بگشتی مرود کرد وی آوایی بیجه آرز گلک سپاس دسته تسا من سارا گوگتا وشنا زندیتا کامریا رونای تیوی برنامه بازاره و تروشا بازاره و خلکه جمره راگهاند گلک سپاس نوچگانا من سارا حسن باوکی زندیش باشاره قامشلو